Başlayalım. Assalamualaikum. Hurmatli uchrashuv qatnashchilari, bugun 2025 yil 7 noyabr Atobar Agro Qanotli filial tarafidan gazetdagi uchrashuv bo'lib o'tib, uchrashuvdagi maqsadimiz hozirgi kunda Agrobank tarafidan berilayotgan kreditlar, omonat turlari, plastik turlari sizlarga qulayli shart-sharoit maqsadida bir talay imtiyozli kreditlarimiz bor berilayotgan. So'roq bo'yicha qisqacha tushunib berib o'tamiz. Odan keyin so'rovlarimiz bo'lsa bersangiz bo'ladi. Kredit aluvga maqsad etib kelayotgan bo'lsangiz, xudo xohlasa bugunning o'zida sheshuvga harakat qilamiz. Kreditlar bo'yicha Xanigamiz Amit va Sharifa tushunib berib o'tadi. Assalomu alaykum qatnashchilari. Bizning Agrobank tarafidan жұмыссызlarga bir necha kredit turlari bor. Hozirgi vaqtda жұмыссызlarni o'zini o'zi bandlab orqali bizlarda biznesga birinchi qadam, biznesga ko'mak hamda mahalla loyihasi atli jismoniy turda kreditlarimiz bor. Biznesga ko'mak ol eng birinchi biznesni boshlash uchun qisqa muddatga 1 yilga 5 million so'm kredit beriladi. Bunun lugod davri bo'lmaydi. Faizi yer odamlarga 25%dan, ayol odamlarga 23%dan beriladi. Yani bu Agrobankka biriktirilgan bizlarda 4 mahalle var. Besko'pir, Bo'ston, Жаңағала ham Navruz. So'larning жұмыссыз fuqarolarına beramiz. Odan keyingisi 4 yilga beriladi, 17 millionga şeker. Biznesga ko'mak deb aytiladi. Biznesga ko'mak buning faizlari qo'l, yer odamlarga 25, ayol odamlarga 23%dan beriladi. Bunda lugod davri 6 oy bo'ladi. Odan keyingi kreditlarimiz bu 20 millionga şeker beriladi, 5 yilga 2 yil chegaratilgan davri bor. Faizi 25%dan, yer adamlarga, ayol adamlarga 23%dan beriladi. Eğer de yuridik şahs bolsanız, 1 yil davomida faoliyat yuritib keltirgan bolsanız, bizlerden 312 karar boyunca da kredit alalasınız. Eğer savdo boyunca bolsa 18 ayga beremiz. Ya xizmat ko'rsatuv ishlab chiqaruv boshqa nede bolsanız 5 yilga şekem bera alamiz da. Bunun nesi 100 millionga şekem zalogsuz beriladi. 100 milyondan o'tsa zalog qo'yib alasınız. Sorularınız olsa buyurun Hakan Bey. Мысалы үшін мына заправка бар ғой, істемейді. Соны сатып алуға шыққан шықпаймын оған. Кейін анау кәдімгі айландыру үшін бензин заправка ол. Айламалы болады деп береміз, залог болса. Я залог деген заправка бар ғой, зданиясы бар. Мынау нелері бар кәдімгі анау. Бақалатасыз. Бұрын істеп тұрған, кейін бір көп уақыт істемей қалған да, енді соны сұрап отырған да. Болады ол, көріп шығуымыз керек. Районда. Районда ол. Оны берем шығар. Ол кредит болмай жоқ береміз. 100 миллионға шейін біз алып болады. 100 миллионнан жоғарысында да болады. Басқа жобалар бар ма? Ол тек жұмыссыз адамдарға беріледі. Қазір жұмыссызға отдельно кредиттеріміз бар. 25%dan басталады, 28-де 99%ға шейін. 2 жылдық, 3 жылдық, 4 жылдық. Ол кредиттеріміз төменде конвейер асасында беріледі, 10 минутта шығады. Бұрынғыдай бір күн, 2 күн документ арқылы аяққа бар деген асасында. Кепіл не сұрамайсыз ба оған кепіл? Кепіл тауылсаңыз, кепіл болмаса сығырта. Сығырта төлеміне бар. Сіздің алып жатқан кредит суммаңызға ақша. Жұмыслы болсақ 50 миллион кредит шығар ма? Айлығыңыздан кеп шығып бере береміз. 100 миллионға шейін береді. Жұмыссызларға болады, 50 миллион кредит. Жоғарыда айтып өткенім, неде? Жұмыссыз бір затпенен өзін өзі бәтлеген адамдарға береміз. Басқа сұраулар болмаса, документтерді көріп шығады ма жазамыз? Кредит беріп қойса, кредит ажыратып, камера ажыратып көреміз. Рахмет.